Kani gede ka All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kasan li jana kimat bakong san jong ka khubor. On ajeng keren Menteri Rang Badu Narendra Modi haka convocation ka bakat pra jong ka Tezpur University ka banlong lasai ka siha Assam. Sedang kari India bansam gidawai tika ya dano COVID-19 ki belasnaha India syakiri jong ka perthei. Pelat Menteri Rang Badu Narendra Modi ia kepisah ke baar poin riu kendai iwei keluar tengka jong ke skim PMAYG syaki nongsong snongkari. Bat bu mau nongrem Menteri Rang Ba Conrad Sangma nak kebentaki projek penroi bantai Meghalaya. Ki kubor ki babnya. Menteri Rang Badu Narendra Modi un ajeng keren ha ka convocation ke bakat pra jong ke Tezpur University ke Baha Assam ke banlong lasai ke sengi ha ke por shipochi tengmen stem lengba ke video conferencing ha kani ke convocation on sakhi ke jingpun kup kerdan ya ars pa khat pramut ki samla puli ki bela pendep da ke jingjap ya ki jing puli ki jong ki haus nam arhajar arpho ya ke convocation ha Tezpur University on penlong ha ke rukom ke ba adekar da ke bot perkheng ya ki kendon ya da na u COVID-19 tanggi samla puli ki ban pediang ya ke kedan PhD bat ki bayo tak maksiar kinwan shim hidaladi ya ke jingpan kop kedan katba ya baro ki bipat kuntup ru ki bayo ke diploma on le lengba ki kor ki bor klem da wan hi da ki briu sakalempong ke balong ke convocation kari India kelas sedang ban penni isu bat sam ye kitika ya da COVID-19 ke balong ke jing prat lenti na ke benta ki babon kli kiri ke perthei ki bakham duna ka yo ko kon kenang ba kin la ban yo e kani ke dawai ya da ke bakari India ke penni ke balong ke basuk ban bu kat banang ai sekipat ba Menteri Rang Badu Narendra Modi lengba ke Twitter uloong ba kalong ke buram ya kari India ba kalong ke paralok ke bayo ya ke jing sania hak ba pimbiang ki jing don kam kum ki dawai da chin ki ba kiri ke perthei ki don kam hak jing pelat kubor na katanat ki kam bari jong ke sarkar India ko ong ba ke sarkar India kala yu pdiang ya bun teli ki jing kerpat ban ailem ya ki dawai ya da jing pang ki bela sinaha India na kiri ki ba marjan batru na kiri ki be te parlok pat kari India kum ke jubab ya kini ki jing kerpat bat da kebabat ialah katong ban pendam kam ki dawai tika ya da jingpang ki bakari India ke penmi na ke benta ban yarap yu kun bendri hasatlak bakini le persya ke kelam COVID-19 kari India kala pa ya ki tika ya da COVID sa Bhutan, Maldives, Bangladesh, Nepal, Myanmar, bat Seychelles kabala sedang ngadu nin kesengi. Menteri Rang Badu Narendra Modi ulaong ba ka Atmanirbhar Bharat kapni so bet bat ka jingsong scam haladi jong ki pa nong song snong kari bat ka jingyo nong kanti yala ka yinsa lengba ka scheme PMAYG kanang penklan ya ka jingsong scam ka jong ki haladi bat kan penlong yaki banwit bakila panjob ya kanu ru ka jing ha ka jing ka jong ki Menteri Rang Badu ula pelat ya ke jing yarap pisah ke bakumba R. Riu kendai iwe kelur tengka syakin riu lak sipo wajar mut kinong yo mentoy nak ke skim ha Uttar Pradesh nin kesengi lengba ke video conferencing kani kemang tengka ke bau Menteri Rang Badu ula pelat ke kentup ya ke sin siu ni ke installment ke baningkong syaki san point lainot lak mut kinong yo mentoy bat ya kasin siya ko baar syaki prapo hajar mut kinong yo mentoy ki bala la yo sisian ya ka jing siya ko benengkong jong ka jing yarap pisah leng baka skim PMAYG Presiden ubala syajit thamai jong kari Amerika Joe Biden lembat ke Vice President ke bathamai ke Kamala Harris kila bams mai neng kesengi kum Presiden basapun riu bat ke Vice President ke basapun dai jong ka United States ka Kamala Harris kala thau history da ka ba kala long ka kenthei ke beningkong ka do yong ke beningkong bat ka brio ka ba ka tenrai ka dei nakari jong ka do ba Asia phangsathi bakan bat ya ka kam kum ka Vice President jong kari Amerika Joe Biden ubah nyopo prasnem kata ubam smai halor ka Bible ka bala shispa arp news nem jong ka long ying jong ya ka baon bat da ka kurim jong ka Dr. Jill Biden kani ka kubor ka wan sapina ka All India Radio Shillong
Lai tali kijing belian bangi barong ide ban buat perking banyada bat ban lai na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat kumut. Penjengai iway na iway pan. Habay dan lang haju. Sait bahaya kikti bat betab bahaya kakmat bat le kita bonsin. Tung ini trelang banyale persya ya kijing pang COVID-19. Kani gede ke All India Radio Shillong bat mentang ini beteng biang yaki kubor ke benang sak. Menteri Rangba ke Meghalaya Conrad Sangma nin kesengi ulabu maunong rim bantai ya bun teli ki projek Kampen Roy haki babun ki Jaka Hagaru Hills. Hakni kesengi Menteri Rangba ulabu maunong rim bantai ya ka Chenangre Stadium. Conrad Sangma ulapen kenmau ba ka Adogre kalong ke Jaka ke bekerpang baha hau kepa jong UPA Sangma balak kelak no haka ba barabor uju sedang ke jingilap election ke jong na Adogre. Ukor kerteng ya ka Adogre kum ka Chenangre ka bamod kari jong jingjam. Hadin kani Menteri Rangba ulalit ban buru ya umanong rim bante ya ka mini stadium hadalu ka baha West Garo Hills District ka baha ka jinglut ka balong Lai Point RR keluar tengka. Hakani ka jinglet ka jong usha Garo Hills Menteri Rangba ula pliru ya ka ying school ka bathamai jong ka Adogre Secondary School ka bala bay tengka da ka Asian Development Board lengba ka Supporting Human Capital Development Project. Chief Election Commissioner Sunil Arora ulaong ba kito kibriu ya ki ba omsha kan thop ba ka thop kerteng jong ka NRC ru kila ban pendan kam ya ka hok nong the vote. Haba keren ni kinong patay kubor ha Guwahati hadiin kajing penlong ya bun kli kilempung mirjengmut bat ki benta paper ki bede ba kani ka kam Arora ula kedo ba ya ka hok nong the vote om de ban kata ya ki bri ki bam dan kerteng ha ka thop NRC. Kumbala pensya da katnat ki kam korbari bat ulay thu babaro ki sengsan pethe kila kular ban ai ka jingi trelang bat katnat penya election bat kin penlong ya ka kam jit nong mikman ka bakuj besuba bat ka bayat ha ka sukasan. Arora ulaong ba ka election commission jong kari kala ai hukum ya katnat penya election jong jela Assam bakan pendut penbiang ya baro ki jing pen kre ki badan kam. CEC ulaong ru ba ka election commission ka 3 minit ban pelong ya ki kam jit nong mikman ki bakuj bayat bet ha ka sukasan bat kat kum ki kendon an bat ki belong ru ki basengan da ka jing ya da ka bala pen kre pura na ka jing pang COVID-19 ka kala ka basipho jong ka jing kren ha pedeng ka sarkar pedeng bat ki nong mikmat jong ki kenhon jong ki seng nong rem kala long nim ka si hani Delhi haba ka jingelang ha ka kala ka bakandai kala long ka balalong ha ka khatsan tarik nang ta ubnai kam simla ban poi sakarai Menteri katnat ki kam rep jong ka sarkar pedeng Narendra Singh Tomar ulaong bala batha igi senjuk jong kinong rep bakin thau pun hu na pedeng jong ki bat ban pha ya ka draft sa ka sarkar halor ki jing dawa ki jong ki Menteri ulaong ba ka sarkar sngokya ya kinong rep ki ba penlang igi jing ki persya kham dam ha ki jaka ki bakriat ula banjur bat kular ba ka sarkar pedeng kalong ko bakloy bani penbet igi jing kham kloy leng ba ki jing kren ka dorbar mang tengka jong Mizoram kala pen kre ban sedang na dok arpulai terik jong bnai rempang banwan ulat ke Mizoram UPS Sridharan Pillai ula hukum ban pelong ya ka dorbar mang tengka jong ka dorbar thau ai ke jela bat ban sedang ha ka arpulai terik rempang ya kan ile thu do Assembly Secretary Lalrin Nauma haka ba Menteri Rangba ka Mizoram babat ru ya ka Menteri Tanat Pelatengka unwan rai ka mang tengka haka yen dorbar ka jela na ka benta usnam arhajar arpuah ya ka dorbar mang tengka sedang ko bajude ban le da ka jingkren ulat haka si ka ban kong jong ka dorbar ya ka jaka penmi iki jingdi pen pangat ka PepsiCo ka ba ara ka than chite lammi on thau ha Arunachal Pradesh ya kan ni lapentip do Menteri Rangba ka Arunachal Pradesh Pema Khandu ubalapen pa jing sokmen ba ya ka karkhana penmi Pepsi ka ba ar jong ka than kandon ka jala jong Pema Khandu badan mentah New Delhi rangkat ba Menteri ka tanat ki kamele ka jong sarkar pedeng Kiren Rijiju kile kendu yu chairman jong ka company Varun Beverages Limited bat kile keren halor ka jing tmu banbu ya ka PepsiCo ha Arunachal Pradesh Kato gani ka kubor lakot ka belawan sapi na ka All India Radio Shalom.